Dumela mohi ibetse ke nako ditaba tsa Sesotho re a fumaneha kanareng ya DDT ke mo le Triforce Nzulengwe di hloho di alatela. That initial noise that you heard that made you to look through your bedroom window, can you describe it? Pagi e ntjha nyeweng ya polao Senzo Meiwa e boleletse lekgotla hore ile ya utlwa lerata la batho ba qabanang ho tswa ntlong ya ba Khumalo. This is the time for us to seek resilience and extend friendship to our people. Moifo ditho tse phameng tsa dinaha tsa BRICS o bile le kopano Johannesburg ka jeno jwalo ka ha ho lokisetswa seboka se seholo kgweding e tlang. Haribele ro amele mohi pagi e ntjha nyeweng ya polao ya Senzo Meiwa e leng Khaya Nqatshe e boleletse lekgotla hore ile ya utlwa lerata la batho ba qabanang ho tswa ntlong ya ba Khumalo bosiung bo Meiwa a neng a bolawa ka bona. Nqatshe ke moahisane wa lelapa la Khumalo mme ke pagi bobedi ka morao re Zandile Khumalo a phethele bopaki ba hae. Nqatshe o tekile bopaki ba hore o ile a utlwa modumo o moholo lapeng la Khumalo bosiung bo Meiwa a neng a bolawa ka bona. That initial noise that you heard that made you to look through your bedroom window, can you describe it? Okay, umsindo lo wangeza ukuthi ngiyefestereni because ngiqala ngezwe commotion or ushawutwana or ngathi kuyaphushwana. Nqatshe o boetse a hlalosa ka moo a ileng a bona Meiwa a japaletse fatshe ka tlung lapeng la Khumalo. How was he lying? Bekalele bheke phezulu. O boetse a teka bopaki ba ka moo Meiwa a ileng a kakaswa ka teng ho kenngwa koloing e le hane a potlakisetswa sepetlele. Samfaka ke ku backseat. We then loaded him into the backseat of the vehicle. And then basuka ke exit yahamba towards isibhedlela. Sesotho moahlodi o ile a kopa tlhakisetso ka potso eo leqwetha la baqosuwa le ileng la e fata paki Zandile Khumalo. The advocate Boshololo actually says your version is a fabrication, that there were any intruders. Remember that. Mohato wa hloma paki ya jale e leng Nqatshe dipotso o tla boela o tswela pele hosane. Potso ya hore na motlatsa mopresidente Paul Mashatile o na le teng ho se tlalewang e le ketso ya o tla mileng wa N1 e bile ka sehlohong lekgotleng la dinyewe la Mastrata Randburg. Polelo ya sethathong ya mmuedi wa motlatsi wa mopresidente Paul Mashatile e fane ka mohopolo hore Mashatile o ne a sa sireletswa ke ditho tsa VIP tse qosetswang ho otla. It's subsequently been made aware that the people who are in the video who are depicted behaving in this way are actually SAPS members who were at the time attached to the Deputy President's protection detail, although they were not with him, they were not protecting him at the time. E mong wa balebedi ba Mashatile o tekile bopaki tlasa kano bo reng koloi ya moetso wa pholo e bolou ile emiswa ka ha ine tla e tobile koloi e palamisitse motlatsa mopresidente. Ha ntse tla jwale e ne e tla e tobile main car. In that way, as it was traveling, it was approaching to the main car. Jwale koloi eo nna ke ne ke palame, koloi eo ke palamane ke koloi e tlamehile e tshireletse number 2 ya country. Puisanong ya hae le lefapha la ditaba la SABC ka la bobedi Vogani Mde o boletse hore bopaki ba hae bo ne bo itshilele ditlalehong tsa mekgatlo ya ditaba tse reng ho ba siyo ha motho sebakeng se itseng ha ho tshwanele hore o ne a le siyo ka hohle hohle. Mopresidente wa mehleng wa Liga ya Basadi ya ANC Bathabile Dlamini o tla nna tswele pele ho ba le kabelo mosebetsing wa mokga le ha hlwele ho kena komiting ya ditho tse 40 e leng ya phethahatso ya naha e leng yona NEC. Boetapele bo botjha jwale bo batla ho tsepamisa maikutlo tabeng ya ho netefatsa hore ANC e hlola dikgetho tse tlang. Mokgatlo wa basadi o phethetse seboka sena ka ho phatlalatsa ditho tsa tlatsetso tsa komiti ya phethahatso. Mopresidente wa mehleng wa mokgatlo ona wa basadi Bathabile Dlamini o hloleile ho fumana palo e lekaneng ya ho ba mopresidente sebokeng sena sa 13 sa naha sa ho kgetha boetapele. We invite them, they form part of us. It becomes a standard approach that if you are a former ANC
president or the ANC Women's League, automatically then you form part of a structure that will be elected. Boetapele bo botjha bo kgethilwe ke makala a diperesente tse 67 tse tswelwang ke barumuwa ba fetang 3,000 ba neng ba le sebokeng sena. We do believe, I think on your behalf, leadership, that this executive is composed of young people. There are names that we know there, people who are under 35 years. I mean, just off the top of my head, Pinkim Oma, Dibulelo Mashlate, and many of them. Palo ena e nyane ya barumuwa ba kgethileng e bakilwe ke nako e nyane le hore barumuwa ba bang ba tsamaile pele seboka se fihla pheletsong. Our discussion have been marked by purpose and determination. However, due to time constraints, the ANC Women's League 13th National Conference didn't conclude its business. As a result, a decision was taken to adjourn the National Conference in order to convene it at a later time to determine by newly elected National Executive Committee. Boetapele bo botjha bo boetse bo re mokgahlelo wa bobedi wa seboka sena o tla tshwarwa ka mokgwa marangrang ho phethela maano a mokgatlo. Baba ahi ba Silver City le Dark City Bloemfontein ba halefisitswe ke maemo a di-flat tsa mmuso tse ne di ahwa ho thusa batho ba hlokang. Di ntse di so qetwe e sa lo hloka 2014 mme jwale se di bile di sengwa. Ke tjhelete e ballwang ho diranta tse dimilione tse 100 e sebedisitsweng projekeng ena. Morao tjena batho ba bararo ba ile ba tshwarelwa tshenyo ya thepa le boshodu, mme molekgotla wa ANC le yena o ile a tshwarwa ka thepa ya boshodu. Ba ai ba kgenne ba batla ho dula sebakeng sena. Jo re batlang ho bona e etsahala ho ya pele, re batla hore ne di-flat tsena di qetellwe ho kene batho jwalo ka Women Settlement e tshepisitse hore tlo kena batho ba Dark City and Silver City le ba Ward 3. Mmuso wa re feila ba bona because di-flat tse di tseile nako e telele di dutsimo di tena di senyiwa ke batho ba ba gogang dinyaope bosigo le motshegare go senyiwa wa bona. So nna ntho ene nka ithabela ene ka reng go katla a kitsina government ya rona ka re direla yang ka speed gore flat se di hele gore batho ba kgone go tsena. Batho bana the way batlang ka teng, the way batlang go take over di-flat tsa rona ka teng, it's like rona there was nothing ene re etsa and we did a lot. Gale re matha mona even ka di-load shedding re tlo thiba batho bana ba ntse ba utswa, but the way batho ba buang ka teng is like rona we were just sitting and doing nothing. Ba neng ba tlo fuwa bodulo pele ke ba dulang matlong a marulelo a asbestos le di-hostele. Bona ba tletleba ka polokeho ka ha matlo a bona a le mothating wa uputlama. Lefapha la bodulo le re lentse le buisana le ba amehang ho tla ka leano le tla rarolla bothata bona. Union ya NAPSO e re mmuso wa Northwest o batla ho fedisa dikontraka tsa basebeletsi ba fetang 13,000 ba EPWP ho phatlalla le province mafelong ana a kgwedi hore o tle o kgone ho hira batho ba tlang ho voutela dikgethong tse tlang tsa isao. Sena se tlaletse nakong ya mohwanto o neng o tshwerwe ke sehlopha sa basebeletsi ba EPW dikantorong tsa Lefapha la Mesebetsi ya Setjhaba Mahikeng. Basebetsi ba EPWP ho phatlalla le province ba kopane dikantorong tsa Lefapha la Mesebetsi ya Setjhaba Mahikeng ho tlalanela mesebetsi ya bona. Ba re mesebetsi ena ke yona fela tsela ya ho iphedisa. E mong wa bona ke Dorothy Ndlovu ya dilemo tse 58. Ke kopa puso gore mmereko wa EPWP o ske wa fela ka wana re libile yone la tšhelete eo ba gaetso ga gona gore ka le didode ga ke tsore ke bue ke re ya lwa ke matla. Go sa le jwalo union ya bona NUPSO e re mmuso ba pala papadi ya dipolotiki. Puso ya bokoni bophirima e batla go ntsha 13,500 ya makomriti ba thagwetseng go danong yana ba batla go bantsha mo tirong gobane ga ba sure gore mo ngwageng o tlang 13,500 e tla ba voutela ka payang. Empa lefapha le hanani le sena ke phoso gore o bue ka termination ka contractor e leng gore ya bokhutlong. Northwest jaaka di province tsotlhe di solofetse gore di simolole new recruitment drive ka di new guidelines ya EPWP program ka new beneficiaries. Go latela boipiletso ba basebetsi
Lefapha la nkile qeto ya ho eketsa dikontraka tsa basebetsi ka dikgwedi tse 3 ha le ntse le leka ho rarolla taba ena le union. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Re santse re le hona mo Northwest, mosadi wa Prey ka ntlenyana of Vryburg o mathateng ka morao iphumana a nyadisitswe le monna wa molata ka bolotsana. O nkabetse puleng ha kgone ho fumana ntlo ya RDP mme bothata ba ho hlakola lenyalo lena la bolotsana bentse hore a qetelle a inehetse jwaleng. Puleng a rona thapiwa jaaka mothusi kwa lelapeng kwa Mahikeng ka dingwaga tsa sekete. A re mothapi wa gagwe o ne a mo kopa gore a tle ka lekwalo itshupo la gagwe gore a ye go mo kwadisa kwa lefapheng la badiri. Puleng a rona a belaela gore mothapi wa gagwe o dirisitse lekwalo la gagwe la boitshupo gore a mo nyale ntle le kitso ya gagwe. Ke tswa go kry-a dilo tse mo ka 2010 ke lelela gore ba nne ID ame go hale gore ke go utlwa ke a ile ko Vryburg ha ke tla tlhalosediwa go tenna ke nyetso computer ke nyetso. Puleng a re morwa wa gagwe yo boneng ka 2008 o dirisa sefane sa Mahmud mme Puleng a re o batla gore lenyalo leno le phimolwe. Ke santse ke eletsa gore nka bereka le mo boletseng jwa me ke eletsa gore putsa ko mmamrago imbuyatsa kwa ID ya garre le mme. Monna we ke lebogile Puleng a re lenyalo leno la ga nkabetse le fetotse botshelo jwa gagwe thata. Botshelo jwa gago ke a bonna bokete thata bona wa itse a tshela ka stress a tshimola a change a nwa bojala jo bontsi phetelelo a tshimolola la re bua le ene o ka re ke motho a hetoga setseno. Moitseanape wa tsa semolao e leng Thabiso Pule a re Puleng o kgona go ikgolaganya le kgotlatshekelo gore lenyalo leno le phimolwe fela tsela eno e ka se nne bonolo. She has a basis to sue Mahmoud because of now she can prove that the marriage was entered lawfully. And also this guy, what he did was fraud as well. He took somebody's ID with the impression that you're going to register them on Department of Labor, but however, he took their ID with a fraudulent purpose. Gabogare lefapha la merero ya selegae la re le santse le batlisisa morero ono. Zebulon Maine, SABC News, Bray. Ba se itse sa tlhabollo ya magoba dithethefatsi sa Agape Kimberley Northern Cape ba re kgallo ya tshehetso ya matlole e thatafatsa mosebetsi wa sona le ditsi tse ding ho lwantsha disebediso e mpe ya dithethefatsi provinceng. Ditebogo Mosikatsi ya dilemo di 40 o dumela hore ke lekgoba la nnotahi. Empa nakong ena eo a lemohileng ha bophelo ba hae bo le mathuleng a ho fitla pheletsong o kopile bonamodi setsheng sena. Advice nka lo fang youth ya rona ya gompieno dio tse re di dirisa mo lefatsheng ga di a siama di constant tse le gore di ga re kgone go di handle re le tsa re sa kgone go life ya rona gore e bona gore ya kae ntho tla e tsang tsa di dishini once o tle re epe o ne shapa o tshile bophelo ba gago o ne shapa mo bophelo ha se di ritibatse bophelo ha se bojala ha se ntho e le gore e solva mathata. Le ha mmuso o hlalosa o fana ka tshehetso mekgatlong e meng ya baahi ho hlaloswa ha o sa lekana. With the amount of people that walks into our doors that needs assistance, we are totally overwhelmed by that. But what can we do? We can only do so much as we don't want to provide us an inferior service to any client that walks through this door. Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba le dumetse hore le tobane le diphephetso tse matla twantshong ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi. We do have a few organizations that we fund. Where funding comes in, they must be compliant. It's all an issue of compliance. We cannot, especially with a delicate issue of substance abuse or the treatment thereof. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Hatera pele mapolesa a ile a tlameha ho tla namola Settlers Agricultural School Bela Limpopo ka morao batswadi le ditho tsa lekgotla la taolo sekolo ba qose mosuwe hloho ka menyetsa bobodu le tsamaiso e maphempe ya ditjhelete tsa sekolo. Maemo a ka nna a tswa mo taolong kwa Settlers Agricultural High School. Batsadi ba ikgolagantse le mogokgo moso wa gompieno ba senka dikarabo ka magatwe a bonwenwe a wa setseng a ngokile bobega kgang mo bekeng e fetileng. Mapodisi a ne a bidiwa jaaka mogokgo le batlhankela bangwe ba sekolo ba ne ba ikutlwa gore ga ba babalesega.
jwale batsadi ba ile ba ipopa ba leng gauswi gore re tle re mo principala re tle re tlo botsisha gore na botsebotse go diregang ka di-generator botse go diregang ka ditšhelete tše e leng goreng ba re yena le ba bangwe ba maloko a SGB ba ka gare ga tsona. Batsadi ba re ba duedisitswe madi a gore go iwa kampeng ka mariga kwa barutwana ba tlileng go amogela thuto ya tlaleletso. Se ga se a diragala le gore madi a bona ga a busiwa. Winter e sa tswelela ka baka la gore bana ba morago ba tšhaletse morago ene le dithuto tša bona tša grade 12 di fase kudu ba feila a ba kgotsofalle se se iragalang mo sekolong. Lefapha la thuto la Limpopo la dipatlisiso di santse di tsweletse. We have taken a step further by taking our risk team to the school to investigate the allegations. I must indicate that the investigations are still ongoing, and as soon as we're finalized, we should be able to take necessary steps. Go latela khotlang magareng ga mogokgo wa Settlers Agricultural School le batsadi, district ya Lefapha la Thuto la Limpopo mo Modimolle ile ya bitsa batsadi go tla go arabela ditatofatso tsa gore ke bona ba bakang khotlang kwa sekolong. Ofentse Stimo, SABC News, Belabela. Moifo o phameng wa ditho tsa BRICS o bile le kopano Johannesburg ka jeno ho lokisetsa seboka sa dihloho tsa dinaha tse tlileng go tshwarwa kwana Afrika Borwa go dinyetlang. Taba e bileng ka sehlohong ke tshireletso le diphephetso tsa moruo le botsitso ba sepolotiki. Letona kantoro ya mopresidente e leng Khumbudzo Ntshavheni o boleletse SABC hore kopanong eo ho bile a sohlwa le katoloso ya ditho tsa BRICS. This is the time for us to seek resilience and extend friendship to our people. And it's for that reason that South Africa deemed it fit to invite the friends of BRICS to join us so that we can converse as a family on this day and chart a way forward together for global resilience, for global peace, but for mutual development and innovation. They are both new and old challenges that are confronting BRICS, but they all grant us an opportunity to create an environment and a world order that reinforces mutual benefit. Jolo ha re bone ho be baraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala ho renya bohlano. Ranta e kwetse letsatsi e sa sebetsa hantle papisong le dolara ya America. JC kwetse diabo di sa sebetsa hantle. Ati dithekong tsa thepa teng o dietala brand e sebeditse hantle ha mo le gauta. Ditaba tsa rona di fella mona mohi bolipi bja latela ka puseletso mo fokeng ho fihlela nakong e tlang. Hayate. Moya ke tebogela ke bele kodumedisa go tsumotsa tsela ka jeno ke tlhalosa gore maemo a ge lebeletse a dipula tse bobebe ka mane ka dibakeng tse botšhabela tsa Limpopo le Mpumalanga ntle le mono ga re shebile bogare mona ga o dipula go boetse apo lebeletse pula ka go lontana tse bophirima tsa province ya Kapa Leboya a the re shebile tsatsi la o sana re ka lebela gore o hloke pula mona borwa ba province ya Kapa bophirima ntle le mono diprovince tsa Kapa di tla ba dipula diperesente tse 30 go isa wa tseletseng a theka kwano ka provinceng ya Gauteng ka stela ka Limpopo tla bo sena pula fela re lebeletse gore go tla ba le mohudu o seng ka gare Mpumalanga ka stela hona wa re ba KwaZulu-Natal ntle le mono hona tsatsing la o sane re ka lebela gore maemo a lewatle le galefileng a be teng le bopong le borwa bophirima mme maemo ana ke maemo a go lebeletseng gore a ka etsa tshitiso bakeng sa ba sesisi ba diketswana ntle le mono go tla ba le maemo a ka tlholetela mollo dikarolong tse bogareng a the ha re shebile di temperature ka mona ka re province of Free State o tla batla go futhumetsa mo Bloemfontein ka tsoba shwa mo mhlano mashome mo mhlano ka mane ka Welcome ka tsana bo Thavile ntle le mono bo lwa province of Free State batla le maemo a phodileng ha re shebile ka re province na ka Leboya le ba bophirima ke tshwalo go tla lebela gore go le maemo a tleng a phodile ka mane ka Mahikeng ka stale bakeng tsa Rustenburg fela di ka go tsantsa bo Tosca go tla be go futhumetse o tla futhumala le ona sebakeng sa Ferry ena kgengi ka stale ka mane ka Pretoria fela ha re shebile mona Johannesburg e ka stale hona Soweto tla bo phodile mo ha re shebile
ka haro province ya Limpopo re ka lebala province ya Limpopo e bile maemo a tleng a pholapholile dikarolong tsena tsa bogareng fela o tla futhumala mane mosina ka tse 25 ka mane ka tho ya ndole teng a thea shebile ka haro province ya Mpumalanga ka sekhuza go tla bo futhumedi tla fitla tse 27 ntle le mono province ka ofela taba le maemo a tleng a pholapholile mme ha re shebile ka haro province ya KwaZulu-Natal go tla ka haro province ena go tla bona le maemo a tleng a futhumedi tla fitla tse 27 mona Pietermaritzburg tse 24 mana Friday 25 ka mane ka Lady Smith a thea shebile ka haro province ya Kapa Botjhabela teng re ka lebella hore province ya Kapa Botjhabela e be le maemo a tlileng a lana motswako re ka lebella hore ka haro province eno di fihle mane ho tse 25 mona Makhanda 23 mona Tabega ha ile Somerset East e be tse 24 ka haro province ya Kapa Bophirima teng province ena e tla ba le maemo a tlileng a futhu a ke re tla bo pholile ho tle ka haro province ena fela o tla ba le maemo a tlileng a batla dikarolong tsa bo Hermanus e ka sta le hona Cape Town mme ha re shebile ka haro province ya Kapa Leboya re shebile dibaka tsena tse borwa o tla hloba ta holo mona sa re ka tse 10 ho batla mane sebakeng sa Calvinia mme ha re shebile ka mane ka Pitin ho tla futhumala o bela po futhumala le mona Kimberley ka tse 25 mohi tsena tsa bo dipidi be ha kana ya gaola ya